Muragurumana ahagana he umugongo naho hano oya umugongo ahagana he ikibazo ngira ngo uwo mubona ku ifoto murabona ko ari umugabo rwose umeze neza witwa Muganga Clement, akaba ari dogiteri cyangwa se umuvuzi ukoresha imiti kamere cyangwa se ibimera mu rwego rwo kuvura indwara zitandukanye yaba izatejwe n'abo bantu b'abarozi. Ngira ngo murabona ifoto iri inyuma ni umuntu bigaragara ko ari nk'umupfumu uri mu bintu byo kuragura. Uyu murabona ni umupfumu. Rero ibi nabyo iby'aba bantu bakunda guteza abandi, Muganga Clement nabyo arabivura. Ni ukuvuga ngo nimba abarozi barakuroze cyangwa se abapfumu nk'aba ngaba bakakuroga, Muganga Clement iyo uhamagaye iyo nimero ye we arakuvura, kuko hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'imbaraga z'abakonikoni habaho imbaraga z'Imana. Rero uyu ni umugabo ugusengera akakuvura mu buryo budasanzwe. Wenda reka mukurikirane ino video murebe uburyo ki yari arimo kuvura uno muntu. reka bishye jezi ko mfite imbaraga kundusha Imana gira ninda ahubwo ndayishaka. Ndumva bimeze gute ho hano biri kujya he biri kujya he biri kujya he wari se mwana mwari muyizi mwana mwari muyizi ivuga tuyizi se kugira bagere turayizi umunsi murayimenye rero kugira bagere mu turayisenga ayimenye twimitse nyinshi nizitwa nguke abarangiza no kuvuga iki dufite za twimitse uzi ko umugabo anyirukane narangiza ngende ngazana umugore ngo w'inzobe mwiza nyine ngo ni mwiza uretse mwiza wowe atari mwiza se ngo apfu uravuze ngo apfu ni mwiza ikizungerezi uravuze ngo apfu ni mwiza mugumana wa mugabo nibanire mu mahoro atumba mu rugo rwawe ni umushaka senga Imana ariko wabyumvise uyu munsi arakwemeje gakoza muri rugende aryo ngo uranyurahe ngiye kwambuka ngende ikiruta byose nengera ku mupaka ndabihereza uyu mugabo rwakoni ari impaye rwakoni y'Ubugande ubimuhereza nutabimuhereza rero nutabimuhereza rwakoni umuhamagara zamufate rwakoni ezo wamuhaye angahe wamuhaye angahe 72 y'amanyarwanda umukobwa wanje yagurishije imashini idoda ayamuhape urumva ko nuri ikigo ryari umuntu apfe rwakoni ngozeho uri muri ico umuntu se waramuremye rwako reka twirukangane rwako tugende turakura umuntu ko bikazera none waruzi ko ari imikino rwako naranje rwako nifata ibya muhereze agende rwako niwe nkozeho nsize ku karubanda rwako muhereze ibye nagende rwako ndabiguhaye nsubire mu Rwanda n'amena mu Rwanda zindi zakwakira ko tuzagutwika ahubwo shaka aho ujya ndahungira he ku Buganda bwananiye ndahungira he ku Buganda bwananiye ndagutwika rero rwako ni mushirije by'abazanyitaningerayo rwako fata rwako amena wemeye Imana hari umurozi se wihana hari umurozi wihana rwanyira ruyeshwa shenye ko bizi rwose ngira ntabwo banyishushanyaho ndagutwika va no muri ibitugu wavuyemo aho ngubwo nari nihishe rwako gihari unyihishe rwako narankuru saga rwako kandi nimwongera nzabatwikana rwako ni wawe nakongera ubu ntagiye icyo ntabonye ni igiki nzagutwikana na rwako ni wawe ni igiki nagiye rwako wagiye kugeza i Bugande ese ni Bugande mu kahe gace ni Bugande hagana havuge ntahagana ni Bugande hagana he i Bugande hagana
rwa gisozi rwa gisozi Mm. uragera umuhezo 70 by'amanyarwanda wagurishije imashini ubusore n'itari ikigoryi cyane igicucu ubwo hangana n'abantu Imana yaremye nta n'isoni uzi ko Imana yashyizeho n'abavuzi wari ubizi nabyo urabizi ko Imana yaremye abavuzi ubusa n'umbonye wambonye amena wagiye ugeze he ugeze he agasozi nshaka kugutwika rero uyu munsi kugira ngo uyu mugabo agire amahoro n'uyu mwana abone amashereka yonka atarimo abadayimoni urumva neza va muri aya mashereka rero wavuyemo none se haba wishura ashaka iki nagiye rwa oya nahoremo nagiye pe ubu simbara gufite urabona nakwishyuza nagiye do nagiye none se ntabwo urimo aya pe yamenye warekuye ntabwo naho hose barekuye arekuye Muganga Clement